Què ha passat? Per què no he tornat a casa? Ai noi! Dec haver-me marcat un quantum leap dins del cos de la Rosalia. Rosalía, dentro de 10 minutos tenemos la entrevista con la revista americana Elle. Tinc una idea. Utilitzaré la influència que tinc com a Rosalia per impulsar el català internacionalment. Very well, Rosalia. Espero que la meva ansietat social no m'arruïni tot. Explain your new song. You know these lyrics are in Catalan. Back home I speak Catalan. Hello to my family. We speak like. Bon dia. Merci. Yes, Catalan. You know, these lyrics are in Catalan. Back home, I speak Catalan. A lot. With my family, a lot. We speak like, bon dia, merci. Yeah, Catalan. Merda.